Пиндеде горжер ширемулты, пиндеде горжер вадриким шулзем, чавашсен кино искусстве адаланна тапхар. Тавангалых культурине адаландара стилешпе чаваш театрин аше, яке Максимов Кошкинский самай паллы эштуна. Вазенжень пери чавашла кинокартина зем югерне. Чаваш кино ергелезевал халых историинче өмірлі хасра юлмалы сарбиге, хура юба, ял, керемет карды ятлы илемлі картина зем хадырленя. Вазене раши регнамар ют шыржывзенче дегдартна. Перемер дулдараган культура еткерлі темле еврылыға да жендерня. Эшлеме шөне кинозем югерме вайхыват тупна. Паллах кунда патшалық енжен пулужу пулне де палырцах вармала. Паянда киностудии шөнеренде шөне фильмзем югерме хевде жидерет. Лайх кино халы ғымырын ятне зумне шеклеме булыжать. Чывашшынныне малашлыға жанза пурун махав халандарать. Чибахи патшалық тереве куенебе ішлескомылы шинзем пурри. Она вали майзем шиделекля. Халі чываш кино патшалық киностудиин мөн бурине упраза шөнеле шлезе адаланмала. Республика бушлығы Олег Николаев мен бурине цихлаза ғыварны бешей шымар пурлықпа теріс узығырза туғышлы ішлемеліне галаря. Чималдан таван жилге незелзен культуры бе искусствене ела ергене адаландара себе пызык тимліх уйырмалыне палыртря. Республика гларым вали Елизавета Цветкова, Юрий Марков.